Clear to the by ule PCL Siam Tharikania Tunhnai Chanchin January ni som ni le ni som ni pariat inkara kau Rawngbawbawlna Chanchin lo ngai thlang u Mizoram BMP Executive Committee meeting nei ani Karma Sajir top ni January ni som ni sang ni som ni Pathum Khan Mizoram Baptist mi papol MBMP Executive Committee meeting BCM Chan Mari Committee Hall lungleya nei ani a meeting hi Rawngbawbawlna tu chongro lura chongthu MBMP President in kai shwaya Reverend H. Lalfakzwala, Secretary, MBMP in report ape. Secretary report chuan January ni sompalia MBMP in khom pui dol na tur pandal sakmek en puile na tlang tho puin MBMP shwai tu mi sompali an kal thote BMP member 10 in khom pui dol tu chan pui na unity na an thotling khom atanga chengnoi som pakhatan pek nuwa sumlo lu belle atangin chengnoi rukan hlan thu tarlang Tun chuma meeting a hian report tarlan ang hian MBMP in khom pui na tura BMP member tin in cheng som nga an thotling khom atangin chengnoi som pasari pe kani nuwa sumlo lu belle lo om chengnoi khat singriat sang thum le zani som li chu general fund changin chengnoi ni tling turin da bel ni sila in khom pui dol tu chan pui nan hian pek le ni se ti in an rela MBMP in khom pui ro rel agenda le budget clear lok na negin MBMP shwai du term tharata nomination te an siam bok MGK Pishwai to 10 Bro Baptist Church Chalai Paul Central Christian Jengdol CKJD in khom pui voi nga na an man pui January ni som pakwa atanga ni som ni pahni sang hi som ni Pathum Khan Bro Baptist Church Noya Chalai Paul Central Christian Jengdol CKJD in khom pui voi nga na BBC putlonga sia ni ani a he chalai in khom pui hi MGK pi atangin secretary Reverend F Zaurin Khoma Vice President pu F Lerem Rat Puyale Executive Committee Member pu PCL biak dikale tlangwal Lerem Puya khyang te ten an man puya in khom pui thu pui tan jiso bai iswanen ti ni in MGKP Secretary le Vice President te hi speaker a man ni in an ni ne na chang hian thu cha ngai thlak chinani tin MGKP ram thim ni sang hi som ni pani tholom man na tur MGKP Executive Committee in rel to angin BBC putlonga si biak in sakna atan MGKP mingin cheng sing kwa hlan ngalani GKP Thenzol Pastor Bial le Lungsen Pastor Bial ten thisen pe Thenzol Pastor Bial Chalai Christian Paulin in khom pui ro rel na a anlo pastor bo zuin January ni som ni pakhat sang hi som ni Pathum in rin ni khan Bial Huapin blood donation camp abwat saya Thisen unit somli pakwa an pe Thisen pek nuwa hian Rawngbawbawlna tu arlaram nga ka Bial GKP President in hun sera manga chongchai na le lom thu soi na toy nein midang te nun channa na Thisen pezel turin GKP member te ha fui bok Thisen petu te himi pa som thum pali le me chia som panga ni in district hospital ser chip blood bank thok tu ten anron lak sakani Lungsen Pastor Bial GKP te po in January ni som pakwa sang hi som ni Pathum Khan BCM Lungsen Hola Thisen an pe a Thisen hi Christian Hospital ser ko na thok tu ten amuna kalinan la ani Thisen petu te hi anvain mi som thum paruk mi pa som ni pasari le me chia pakwa an ni Lungsen Pastor Bial GKP ti hian kum sang hi som pani achang Khan kum tin Bial huap Thisen pe khi an local pui to china Lunglei district khwam chunga polanga Thisen pe chalo man te po an lo dong to china ni GKP Chan Mari Pastor Bial in khom pui nei ani January ni som ni atanga ni som ni pani sang ni som ni Pathum chung Khan GKP Chan Mari Pastor Bial lunglei te chuan lalpa lo kal le na ti thupuya mangin in khom pui voi somli pasari na BCM biak in Galilee an neya Speaker atan Reverend Vil ni thanga New Ser Chief Bial to Pastor an mang in khom puya hian Bial GKP ro rel voi somli pariat na nei ngalani a thupui motam tak relin kum sang hi som ni Pathum atanga sang hi som ni pali budget atan chengnoi ni singriat an pomani in khom pui man pui tura MGKP shwai tu te soman ni angin pathiani zinga MGKP Vice President pu F Lerem Rat Puya Finance Secretary Tlangwal H Lalruat ki male Chalai N2 Joint Editor pu PC Lalbiak dekaten antel Puya Tlangwal H Lalruat ki ma Finance Secretary hian MGKP IO in chibai buk na thu to yasoyani pathiani zan in khoma po MGKP shwai tu te Rawngbawbawlna tu Joseph Bizir Sangzwala Secretary MGKP Media Cell le Pularam Wan Sailo Assistant Secretary MGKP Media Cell ten in khom pui hi an man pui GKP Chan Mari Pastor Biala hian unit pali GKP Chan Mari unit Galilee unit Ramthar unit le Zion unit te an oma member sang khat zaruk somruk mi pa sang khat pasari le me chia zaruk som nga Pathum anom me kani Far kon Pastor Biala ral tlan relief pe kani
January ni somni pakhata changa ni somni pathum sang ni somni pathum khan Reverend Arl Ringtluanga Executive Secretary Aizol Area Chuan Farkon Thekte Leva Phai Munaral Tlante Hnena BCM Charity Fund le MGKPIO in Relief Fund Chengnoi Khat Sing Ruk Chu Chung Khoza Hnena Cheng Sang Khat Zanga Chewa Pe in Kaushan Hnena Cheng Sing Khata Pe Kani Bok Tundin huna hian Farkon Pastor Bial Huam Chunga Ral Tlan Khosak Har Satak Takan Tam Hlea Anni hi atam zuak Baptist Kaushan ani awangin BCM an belve zela member po an pun pha viawani ni somni panhi pathian jing khan BCM biak in Farkon na in khom puin zanlama BCM biak in thekte ate in khom na hunan mang MBKHP shwai tu ten BKHP vachwam pui Pastor Bial an tlo January ni somni pakhata changa ni somni panhi sang hi somni pathum khan tlo khat bial tlo program mangin MBKHP shwai tu te lalming moi chong tho secretary le executive committee member te Pilaldin Liani le PV la nunziri te chuan BKHP vachwam pui Pastor Bial an tlo a hemi program den chen hian BKHP vachwam pui Pastor Bial meet le seminar an lo wat sai chu an man pui ngalani January ni somni pakhat inrin ni lengin inti siak na sangsangan neya inrin ni zan in khoma PV la nunzirin thocha asoya January ni somni panhi pathiani jing in khoma lalming moi chong thoi in thocha suin chnuwa fanau in kolti thupui mangin seminar neyani a Resource person Pilaldin Lianin zirtir na pe in seminar a hian BKHP member somkwa until theyani pathiani zan in khoma lalming moi chong thoi in thocha asoya heta hian bial BKHP report le MBKHP Rawngbawbawlna sang te po ngai thla kani Theological Education Committee BCM in Professor Ahlan Kaiten Professorial Inaugural Lecture and Pe BCM Theological Education Committee in Professor Ahlan Kaite Reverend Dr. Vanal Sona Kyang Te le Reverend Dr. Eling Kibi Zeliang Te Chuan January ni somni panga sang hi somni pathum khan AICS a professorial lecture pe in hunan mang Reverend Dr. Vanal Sona Kyang Te hi BCM ordained minister ni in Doctor of Theology New Testament subject ani a kumsang hi som pakwa achanga sang hi somni pakhat chunga AICS principal ni in tuna hian Chanchin kon bial to pastor ni me kani Reverend Dr. Elung Kibi Zeliang hi Doctor of Theology History of Christianity subject ani a Nagaland Zeliang Rawngbawbawlna Kaushan ordained minister ni bok Martin Luther Christian University Shillong le Eastern Theological College Jorhata te azirtir nuin AICS a kumsang hi som pakwa changkhan MTH History of Christianity azirtirani Professorial Inaugural Lecture hi Pastor Thanzinga Chapel AICS a wat sayani a Reverend Dr. C. Vanal Dika Principal AICS in Kalkhom te lom na thu soin Professorship pek tharte hne tringin Professorial Inaugural Lecture ngai thakani a BCMIO in Reverend Professor Arzo Loma BCM President Chairman Theological Education Committee nibokin Professor Tan Hlan Kai hne na hian memento le citation hlan ani zirtir tu le zirlai te baka mi sombik engmozat ten he hun hi an chimani Kaushan sang shwai tu ten kaushan in zom khom dan tur ngai to a in ron khom na an nei January ni somni pali sang hi somni pathum thole ni chomhadar som le achan ve khan Mizoram kaushan sang shwai tu ten kaushan in zom khom dan tur ngai to a in ron khom na an nei tunchum kaushan shwai tu te in ron khom na hi Mizoram Baptist kaushan in thlengin sapu pale pobuang hall headquarters office serkona ani a Reverend Arl Biakliana General Secretary Mizoram Baptist Kaushanin Kaushan shwai tu kalkhom te lom na le chibai book na aneya hemin ho hian kaushan sanga changa shwai tu local te in mel shatir na ne yani a Presbyterian Church of India Mizoram Synod PCI Evangelical Church of Maryland ECM Baptist Church of Mizoram BCM The Salvation Army Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan LEKBKIO Kaushan shwai tu mi paruk cheu he in ron khom na a hian an tel Hetianga kaushan shwai tu te in ron khom na hi Mizoram Synod in khom pui sang hi sompanga in kaushan in pum khatna alo rel to te Mizoram Baptist Kaushan Assembly sang hi somni pakhatin Mizoram kaushan sang te in pum khatna le tho ho na chani zel theinan Council of Churches in Mizoram din alo rel to te le kaushan pol dang te po in Mizoram kaushan sang te in zom khom dan an lo ngai to photo chin bo zui na kal zel ani a Tunchuma hian ro man na te puitlin turin in ron khom na hi nei ani in pum khat na pol ming tur chung chang te engchina nge in zom khom na in pum khat na kal pui tur ani thote kaushan in zom khom na church council din tura ro man na lo siam tur committee din ngalani a anni hian an ro man na te chu in mu khom le huna clear ho thei turin an phar le don ani in mu khom voi ni na atan me ni som pakwa ro atani a aizo lama ni in Salvation Army in an thleng don ani
BKHP Hawrong Pastor Bia Leadership Training nei ani Tunhnai ni lai ni January ni somni panga sang ni somni pathum khan BKHP Hawrong Pastor Bia chuan Bial BKHP shwai tu de Pualin Leadership Training BCM biak in Emmanuel Hawrong an buat saya he huna hian MBKHP shwai tu te PV biak lomi Assistant Secretary le Executive Committee Member pahni PR la nun ziri le pilanun sangi khyang te kalin training hi an pe ani Somhadar soma chanin somhalama PV biak lomin shwai tu din munti thopoi mangin zirtir na pe a chonhulama pilanun sangi khyang te in shwai tu te ti tur le mo phurna ti thopoi mangin zirtir na pe in PR la nun zirin committee chungchang shat tur poi mo le kal mangte soin huna mangbok soi hauna le zo na le chana hun chatak manani bok bial chung unit pathum hawrang runtung le Emmanuel ajengin BKHP shwai tu mi somthum pasari zetan tel theiani Missionary Refresher Course Training nei mekani January ni somni pathuma janga ni somthum sang ni somni pathum chung hian Missionary Refresher Course Training Jubilee Bible School ser kona nei mekani a thojan zanda rukli achan bia training alu tur te in melshia tir ne le lomna hun mangin lohon na nei ani a January ni somni pali sang hi somni pathum thole ni ajanga zir top ni thengin ni tin choma le chonu huna chenin paper shang zir ho na nei chin ani a Research person at headquarters shwai tu te baka JBS lecturer te manania inrinia BCM hun ma poi mo te tlo in sightseeing ne ani bok thojan zana hian kharni income JBS hola ne ani ang tunjuma refresher course training a hian Mizoram pon atangin missionary thoklai mi pani chakma mission a thok mi pasari le bro mission a thok pakhat anwain missionary somin anzomani Khatizong Tunhnai Chanchin January ni somni le ni somni pariat inkara Rawngbawbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the chu ni e